Vraćamo se na ovu priču. Evropska komisija objavila je nedavno Evropsku strategiju za plastiku u cirkularnoj ekonomiji s ciljem da se smanji plastični otpad. Strategija o plastičnom otpadu promijenit će u potpunosti način na koji će proizvodi biti dizajnirani, proizvođeni, korišćeni i reciklirani. Gdje je Crna Gora na tom putu kao zemlja kandidat koja se u brojnim strateškim dokumentima donesenim u prethodnom periodu jasno odlučila za put održivog razvoja. Naša sagovornica na ovu temu dolazi iz nevladine organizacije Zero Waste Montenegro, jedine nevladine organizacije u Crnoj Gori sa ozbiljnim i strogim fokusom na probleme upravljanja otpadom. Koordinatorka za projekte Maša Tomković, naša je gošća. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Šta tačno podrazumijeva Evropska strategija? Pa, evo, kao što ste i sami rekli, dakle, u potpunosti, ova strategija će u potpunosti promijeniti način na koji se korisnici, ali i proizvođači plastike odnose prema tom materijalu. Dakle, način odnošenja prema plastičnim materijalima u Europskoj uniji, kakav znamo danas, trenutno, dakle, postaće uskoro prošlost. Naime, ovom strategijom planira se, poseban fokus je stavljen na, prije svega, proizvođače plastike, zatim dizajnere, jer se traže održiva rješenja, dakle, u skladu, nadovezujući se sa prilogom koji ste imali, dakle, koncept je što duže korištenje. Naime, ovom strategijom su jednokratne kese, dakle, koje i također proizvodi za jednokratnu upotrebu će biti u potpunosti promijenjeni do 2013. godine. Svaki jednokratni proizvod morat će u potpunosti da bude, moći će da bude recikliran. Dakle, dosadašnja pakovanja nisu takvog materijala i nisu takvog dizajna. Tako da ovom strategijom s jedne strane fokus se stavlja na dizajnere, na industrije da traže nove materijale, nova rješenja kako bi kreirani proizvodi odgovarali s onim što je, da kažem, koncept cirkularne ekonomije, a to je prije svega da kreiraju proizvode koje će korisnik koristiti dugo, koji će moći kasnije da popravi, a kada završe, da kažem, taj svoj životni put, moći će da se recikliraju i samim tim reciklažom kreirat će se novi materijal, neki novi proizvod koji će dobiti neku drugu upotrebnu vrijednost. Eto, Crna Gora kao zemlja kandidat, kao što smo rekli u uvodnoj najavi, u brojnim strateškim dokumentima jasno se odlučila za put održivog razvoja. Gdje smo na tom putu kada govorimo o stopi recikliranog otpadnog materijala? Evo, kao što vidite, Evropska unija ide jako ovako užurbanim tempom. Da, brzo, izuzetno. Da, oni su, dakle, u svom strateškom dokumentu do 2030. godine stavili sebi zadatak da imaju 65% reciklaža, odnosno od prikupljenog otpada, dakle 65% će reciklirati. Taj broj, često ta brojka je veća u urbanim zonama. Evo, imali smo prilog, dakle, iz Njemačke, koja je možda i pravi reprezent toga koncepta, gdje njeni gradovi u prosjeku svaki ponaosob ima preko 65% reciklaže. Kada se vratimo na naš domaći teren i ono što vidimo u praksi, dakle, po našim nekim statističkim podacima kojima raspolažemo, procenat reciklaže je negdje između 2 i 3%. Imajmo na umu da je recikliranje ovdje moguće uglavnom samo, dakle, većim centrima, najčešće u Podgorici, ali koja je s neke strane, tu je 1/3 gotovo stanovništva živi, ali svejedno to je jako skromna cifra, pogotovo ako uzmemo u obzir to da u našim strateškim dokumentima mi smo te 2015. godine planirali da do ovog trenutka, dakle do 2017. kraja 2017. će taj procent biti do 25%. Dakle, jako sporo. Mijenjaju se neke stvari, ali to ide jako sporo. Pa koji su ključni problemi u poboljšanju sakupljanja i recikliranja otpada u Crnoj Gori i kako ih riješiti? Da. Dakle, tim pitanjem se bave svi koji su uključeni. Ovo, dakle, jako je kompleksno rješenje. Podijelit ću, dakle, na dva dijela. S jedne strane, dakle, osviješćenost građana. Dakle, to je nešto na čemu moramo da radimo, jer upravo su oni ti koji odlučuju da li da nešto separatno odvoji, način na koji se ponašaju. I s druge strane, jako slabu infrastrukturu imamo. Dakle, potrebno je one građane koji žele da krenu tim putem, jednostavno olakšati im taj proces. U posljednje vrijeme, dakle sad u ovom trenutku, već imamo 5 reciklažnih dvorišta u Podgorici, međutim to
ponavljam, dakle, nije dovoljno i ako želimo zaista da ozbiljno povećamo ovaj procent, pogotovo dakle u gradovima. Pa šta mislite, kako će se odvijeti taj proces? Kako ćemo dostići taj procenat iz ugla vaše organizacije? Da. Dakle, ukoliko želimo da ispunimo nešto što smo sami sebi obećali i deklarisali se da želimo i da je naš put, morat ćemo zaista da počnemo mnogo više da radimo. Mislim da jedan dobar dio morat će da i vladin sektor, ali i zaista i nevladin, dakle u nekom sinergetskom efektu da se napravi mnogo veći pritisak na građane, da znaju zbog čega je zaista bitno da odvajaju svoj otpad, da se odgovorno ponašaju. Nisu samo targeti koje je potrebno za ulazak u Europsku uniju, odnosno prije svega otvaranje poglavlja 27 koje još uvijek nije otvoreno, to očekujemo dakle ove godine da će se zvanično i otvoriti. Nije samo to cilj, prije svega mislim da razlozi za odlaganje, separatno odlaganje otpada i odgovorno ponašanje u istom treba da budu prije svega rodoljubivi, jer ne radimo to da bi stigli u Europsku uniju, već da bi zaštitili svoju životnu sredinu i krajnjem naše zdravlje, naše i naših potomaka. Da, kakve posljedice možemo imati? Pa, posljedice su brojne. Prije svega mi smo pokrenuli peticiju za zabranu upotrebe jednokratnih plastičnih kesa, posebno okso kesa. Ovo pominjem ne bez razloga, zato što kada su napravljene okso kese koje su razgradive, dakle, to je bila najveća senzacija, dakle, riješen je problem kesa, one će da se raspadnu i samim tim riješen je problem, neće biti više u životnoj sredini. Međutim, ono što je kasnije došlo do toga je da zapravo one se raspadnu na manje dijelove koji sada mnogo ulaze i u zemljište i u vodu, samim tim u lanac ishrane, tako da sad smo mnogo usložnili svoj problem. Upravo i ovom strategijom mikroplastika je posebno stavljena na fokusu, jer dakle, po nekim podacima oko 3 do 4% plastičnog otpada koje odbacujemo zapravo završava u okeanima. Onda, dakle, tu je lanac ishrane, dakle, u okeanima gdje, dakle, ribe i ostale životinje koje su i naša hrana, prosto ulazi, dakle, plastika u lanac ishrane i samim tim šteti i životnoj sredini u krajnjem i nama i našem zdravlju. Evo, pomenuli ste i poglavlje 27 koje se tiče životne sredine i klimatskih promjena. Očekujete da ćemo ga otvoriti ove godine? Pa zapravo negdje su bile i indicije da i prošle godine smo dakle, neka početna mjerila koja su tražena od nas ispunili, međutim ipak odgovor Europske komisije je bio negativan, tako da ove godine, dakle, po tome što mogu da pratim, dosta toga je rađeno, tako da mislim da već u drugom dijelu godine možemo očekivati pozitivan odgovor. Međutim, to za nas predstavlja samo početak zapravo rada i to mnogo većeg rada. Ako govorimo o upravljanju otpadom za ovaj sektor, po strategiji aproksimacije oko 350 miliona je potrebno. Znači, pitanje je na koji način ćemo mi finansirati, dakle, infrastrukturna poboljšanja koja su zaista nužna. Tako da mislim da prije svega novac je taj koji će diktirati dinamiku naše uspješnosti u ovom progovaranju, jer zaista ovo je možda i najskuplje poglavlje do sada. Koje će aktivnosti obilježiti rad vaše organizacije u narednom periodu? Peticija koju ste pomenuli, je li završena ili još u toku? Ne, peticija je završena, dakle, ono što radimo, dakle, sad u prvom kvartalu, dakle, u ovom periodu je zapravo upravo saradnja sa nadležnim ministarstvima gdje pravimo nacrt zakona o zabrani upotrebe jednokratnih plastičnih kesa. Nakon toga, što se tiče naše organizacije, veći fokus ćemo da stavimo na dakle, proces kompostiranja i da naše građane upoznamo sa samim procesom. To je nešto što svako od nas ponaosob može da radi, nisu potrebne neka investiciona ulaganja, a samim time to odradit ćemo ono što je sa naše strane, dakle, da svaki građanin može da pusti procenat bar svog organskog otpada i da na indirektan način smanji količinu koju svakodnevno odlaže, koju kasnije komunalne osobe koje, dakle, kupe otpad, pa se to ide na našu deponiju, tako da sve je to uvezano, kao što ste i sami imali priliku da vidite u cirkularnoj ekonomiji, sve utiče jedno na drugo, tako da kažem, prvo nacrt zakona, zatim kompostiranje, također nastavljamo svoje akcije kad su u pitanju edukacije najmlađih, jer
zaista vjerujemo da je navike mnogo lakše, dakle, naučiti ispravno nego kasnije mijenjati, a onda ide jedna velika akcija, to će biti, ove godine je bilo, odnosno 2017. sad već iza nas, velika akcija čišćenja obale, i sljedeće godine ići ćemo zajedno sa Let's Do It Montenegro i to će sad obuhvatati čitavu zemlju. Pomenut ću samo da smo prošle godine, dakle, na toj akciji preko 2 tone otpada sa naših plaža pokupili, što je zaista velika količina i nekako sramno za nas kao turističku destinaciju, i to u septembru mjesecu gdje i dalje traje sezona, tako da ove godine očekujete jednu veliku akciju, saradnju, dakle, većih organizacija će biti i svakako bit ćete obaviješteni na tome. Hvala puno što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala vam na pozivu. Prijetno.